khensa ku va mpfuleli channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ni lava ku vulavula hi mhaka yin'wanyana hi leyi. Mhaka liya ya mhamba. Loko va ku hayi va ri la mutini ku laveka mhamba ku swilo swi ta kota ku famba kahle, kumbe hayi mavabyi lama nga khoma buti or ma nga khoma sesi ku laveka mhamba ku va ta kota ku hola, kumbe hayi va ri swilo leswi swi endlekaka ku hlanganaka swilo swi nga lunghi ku laveka mhamba la mutini. Loko hi vulavula hi mhamba hi vulavula hi yini na? Hi vulavula hi ku phahla. A ni mi ta swi twa va ku hayi va ri ku na mphahlo ka swimanimani, kumbe loko mi twa va rhambana maxaka va ri hayi va ri hi December or hi Good Friday ku na mhamba lexikulu or ku na mhamba le ndlwininkulu or ku na mhamba le ka babamkhulu or le ka papahulu. Swi ta hi ku Xitsonga van'wani mi xi vekisa ku yini. Mhamba liya ya tirha, mhamba liya kun'wanyana ya onha. Ku na kun'wani mi kuma ku se loko mhamba liya yi endliwile ivi mi kuma ku vana va muti walowo or rixaka rero va nga ta va ri na mhamba, swilo swa vona swi sungula ku pfuleka. Lava ma-business ma nyanya ku kula, lava va mintirho ti-promotion, lava va swikolo na vona a hi ti-degree a hi ti-masters a hi ti-doctorate leti nghenaka kwala mutini, mimovha swona a ha hlayi. Because mhamba liya yini i mhamba leyi mi kuma ku yi vekiwe hi mukhalabye wa kwala mutini or kokwa wa mukhalabye. A ku yini laha mutini loko hi lava ku ta ku swilo swa hina swi famba kahle a hi tshameni hi kha hi endla mhamba lembe na lembe. Mhamba leyi van'wanyana va yi endla hi yini ke? Mhamba van'wanyana mi kuma ku dlayiwa homu, van'wanyana va dlaya nyimpfu, van'wanyana va dlaya mbuti, van'wani ku dlayiwa tihuku. Ivi van'wani ku va na xikanyeni xo karhi lexi vona va xi tirhisaka ku nga xihundla xa muti walowo lexi va endlaka va phahlaka hi xona. Ivi ku endliwa na yini? Ku endliwa na byalwa bya xintu. Van'wanyana va phahla hi ntsuvi. Ntsuvi hi vulavula yini na? Hi vulavula hi dini. Ma ni twisisa? Se mhamba mi kuma ku va kha ku vuriwa xikanyana xexo, but ku na yin'wani mhamba mi kuma ku loko yi endliwile yi teka munhu kwala mutini. Ivi mi kuma ku ka hayi va ri rixaka ra ka manimani loko va ze va endla mhamba ka fambiwa. Mi kuma muti walowo loko ti ku December ku endliwa mhamba, hi February or March mi twa va ku va ri ku love switukulu wa ka manimani or ku love mukhalabye wa ka mani or ku love n'wana wa ka manimani. Because of what? Mhamba liya ya vona liya yi va yi kha yi lava yi fanele yi kha yi lava ngati yo karhi kwala mutini. Ma ni twisisa? Tin'wanyana timhamba loko va ti endla mi kuma ku a swi dlayiwi swiharhi sweswo, ko endliwa byalwa bya muqombhoti ivi ku endliwa yini? Ku cheriwa fole ku phahliwa swi hela. But mi kuma ku liya mhamba ya vona va yi nwisa ngati ya munhu. Ma ni twisisa? That's why mi kuma ku van'wanyana mi kuma ku va ku hayi majaha ya ka swimanimani a hi vavasati lava nga na vona le hansi, mara mi kuma ku a kaya munhu yaloye i na nsati a handle i na 10 or 15 wa vana. Va swi tiva ku loko ku fika nkarhi wa mhamba loko ku ri mhamba ya kwala mutini yi lava ngati, wun'wani wa jaha swa boha ya pambula le handle ku ta yini? Ku ta tiyisiwa yini? Tihlahla, ti-lucky ta muti walowo. Se loko hi vulavula hi mhamba hi vulavula hi ku phahla. Thank you.